لوک حمامس پہ بہت لوک پنس گرس اندر چائے چون بت کھان ٹی وی وچان موبائل ست گندان مگر ثوسک مسجد شریفس اندر تشریف فرما ژے کر تۭر برداشت ژے کر تنگی برداشت ژے کر سختی برداشت بعض اس کمرس تکلیف شفا کرن سارنی داد والن پروردگار یمس دلس تکلیف تمس تی شفا یمس کٹھن تکلیف تمن تی شفا یمن باقی اعضاءن تکلیف سارنی بیمارن کرن شفا کامل شفا عاجل ذات پاک حضرت اللہ دنیا صدر کرد یہ سختی برداشت سختی دی ون بدل قیامت دو پروردگار تمون جنتس متعلق بوزمت تم اس منگن پروردگار جنت پروردگار تمون جہنمس متعلق بوزمت یہ جہنم چتود خطرناک مجلس اندر چھ نمائند حیثیت تھاون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گئی آواز کشیر اندر چھو یہ زیادہ مشکل سمجھن کن گسن کھڑا کھڑا چھنے گسن ہے کہ الحمدللہ آواز آئی آواز باز گوشی مقدس انتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق پڑھنا وین پنن صحاب یہ اس نے سانی خطر درس هل سمعتم النداء تو بوزوا آواز قالوا نعم اہناز هل تعرفوا تو شو زانن یہ آواز کس قالوا لا تمہیں نہنگنا منگا گیل ویل لائن یہ چنہ ساری لائن گیل اب چھن گسن کہین صحیح گسن چا اوے تورنے 7.5 ورین تی دین فکری گیلا دبو خود پیڑس سو یمس نہ پتہ بہ کیا چھس ونن تو باسن کھسن چھ تم پیڑس معاف کرزم یت کس حد تک گژھِ بہ چھس طالب علم البتہ سمجھاونٕچ کوشش چھس کران یتس مے تہ گژھِ غلط مے گژھِ تصحیح تمون آواز بوز اسہ مگر پتہ چھن کینٛہہ یہ کس آواز چھ فرموک یہ چھ اکھ کنیا اکھ آمٕژ تراونہٕ جہنم کے ہیرمہِ حصہٕ أتھۍ لٔگۍ 7 ؤری واتنس جہنم کس ژٔکِس تام کنہِ ہنٛز رفتار کیُتھ آسہِ اللہ تعالیٰ بہتر فرموک یہ کٔنۍ وٲژ آز جہنم کِس ژٔکِس تام ییٚلہِ جہنم کِس ژٔکِس تام وٲژ امِچ آواز بوزنو تُہۍ تہٕ بہٕ ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ